kubleye pi warok ki pralok ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel te chwa wo sdangi ladam po mu de pi subscribe your new channel nya bhai subscribe we knyon how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho cho pi yo ye ki video wa thame te ton sdangi u MP ke Jilla Hyderabad u Asaduddin Owaisi da condemn u yaka Pakistan dei wo ong wakari Pakistan man ko kari wa fail we ka wam e lat yakari India u im hai suk dei wo ong le waka Pakistan ye ko wan ra suk hapradi ki jaj bru yong ka ki wa empen ha Pakistan le ne yato pralok wakiri wa em chajan yong ka kam kari Iran wakari Afghanistan Uwi ni ki dekot ka Pakistan Parliament u Sher Afzal Khan da ong uwa lai u khapood wa yakuntma wa ka India la rajia usdang kathma tang wa da ong u wala rajia skhet usdang kathma u yud u cha England Mantri rangba ka Jammu and Kashmir u Omar Abdullah dalaya chem uwa mantri hedu kari nin kasngi ha Delhi wei kani daman ko kasen wa nongkong wa ya chem uwa Prime Minister nadu wa dep iji ha palgam ka Central Reserve Police Force ne CRPF da be kreh ko ya wi uchpai uwa pertuj Munir Ahmed haden wa bia uwa ka wi ka kanthai ka wana Pakistan dei wa mure ya ite ibia u sop ka CRPF da ongkole wada pha sa uka kate ka kanthai wat haden wada kut ka visa ko kamte ile uman ka percha ya ka national security kamte da be kreh ki ya o kam wada tip i wa ini wadep ka Pakistan da kem ko ya wi uchpai ka India ha international border ha Punjab we da kantai ki wo pla ya o wat haden wada protest ki chipai ka India hey wan nin kasngi wan ki BSF da yo ki wo kem ya wi uchpai ka Pakistan ha India Pakistan border ha Rajasthan we da ra ki ya o cha custody we kam wada tip ile waro wan nin kasngi ka India da khang ne ban ko yeki direct import namo uthet yeki tier wa wan ne chna ha Pakistan kam jo le da ban yeki jhat ka Pakistan ha waro ki port ha India dei wa kantu le yeki jhat ka India wam to ulai chaki wan ki port ha Pakistan nei te wan da suspend le yeki pha parcel email namo ki tier na airplane namo na sarok le ka India daw pha review ko yaka global multilateral agency hayato waki fund waki loans wa e cha ka Pakistan we hayato we ini daw lai ki dekhot ka international monetary fund cha Pakistan we how to ubnai nangkong ka world bank da iram ko yaka Pakistan $4 billion ka Pakistan da ting ko wo ya le thma wa ka India nei bha da mi ki khubor wa ong wa ka Pakistan em ubiang tup ko namo ki artillery we ki tir ya le wa em ko le du khajia khi mdap ki la da jia une ka thma tang san sngi le we da ong le wa ida wa duna tir ko to wa ya soy deal ko wa ka Ukraine tang wa ka Ukraine wan mye de ki upen poi tir ye ka na do osdang ka thma nei bha ki le em ki hapardi ka thma wa ka Russia kam te mdap tir ya le ka Pakistan la da ne ka thma tang san sngi le u National Security Advisor ka US u John Bolton da ong u wa u Donald Trump to yin scam u wa ka India dei wa ong le wa ka India em ko ya ka hok ka self defense la da ka ni ka attacks dang ko na ka Pakistan national territory te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe like we share ye ki video khub lech pon